Reka nongere mbasuze mbaye nikaze nshuti bakunzi ba Yosuwa TV, nizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Tuje rero kubagezaho amwe mu makuru agezweho, by'umwihariko tuhere ku ntambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, by'umwihariko mu mazi. Intambara iri kubera mu mazi mu muhora wa Hormuz. Iran na Amerika byakozanijeho nyuma byitana ba mwana kubahiriza agahenge. Nubwo bikiri mu bihe by'agahenge ko kutarasanaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakozanijeho na Iran kuwa 7 Gicurasi 2026 nk'uko bigaragara mu nkuru yagiye hanze kuri uyu wa gatanu. Nyuma kandi abitehla batangaza ko ibintu byasubiye mu buryo na Washington ivuga ko idashaka ko ibintu bidogera. Ubushyamirane bushya bwabayeho mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegereje igisubizo cya Iran ku mushinga wayo wo guhagarika intambara. Icyakora impande zombi zikaba zitumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, nko kuzibukira gahunda y'ingufu za nuclear mu gukora ibirimo intwaro kirimbuzi, ibintu Iran itumva cyane. Igisirikare cya Iran cyo cyatangaje ko Amerika yarashe ku bwato bwinjiraga mu nzira ya Hormuz ndetse ikarasa ku butaka bwayo. Amerika nayo yavuze ko yarashe isubiza ibitero bya Iran yari yigabyeho. Nubwo kandi impande zombi zumvanye imitsi kenshi, President Donald Trump yavuze ko ibihe by'agahenge bigihari ndetse yagerageje gusubiza ibintu mu buryo. Ati bashatse kudukinisha, banashatse kudukinisha uyu munsi, ariko turabashushubikanya tubasubizayo. Ingabo za Iran kandi zashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutubahiriza agahenge, ikabikora irasa ku bwato bwayo butwaye ibikomoka kuri peteroli, hari na kigaba ibitero byo mu kirere ku basivili mu kirwa cya Qassim muri Hormuz ndetse n'ibindi bice byegereye inyanja nka Bandari, Kashmir ndetse na Sirte, nazo zirwanaho zirasa ku bwato bwa Amerika. Nyuma iza gutangaza ko ibintu byasubiye mu buryo. Umuvugizi wazo yagize ati Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bagomba kumenya ko Iran izasubiza ibitero byose igabweho mu buryo bwuzuye nta kujenjeka. Ni mu gihe ingabo za Iran zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM zavuze ko Iran yakoresheje za misile ndetse na za drone n'ubwato buto mu kugaba ibitero ku bwato bwazo bwa gisirikare, nayo irisarasa isubiza. Ziti CENTCOM ntabwo ishaka kuzambya ibintu, ariko izahora yiteguye kurinda ingabo za Amerika. Kwa 4 Gicurasi 2026 nibwo Amerika yarashe ubwato buto butandatu bwa Iran. Iran yashakaga kuburizamo ibikorwa bya Amerika byo gushakira inzira ubwato bwo muri Hormuz. Iran kandi maze amezi 2 iri mu ntambara yagabweho na Amerika ifatanije na Isirayeli. Intambara imaze kwangiza ibyinshi birimo n'abayobozi bakuru ba Iran barimo Ali Khamenei, Ayatollah wari umuyobozi wayo w'ikirenga wishwe rugikubita. Iran kandi yahise ifunga inzira Hormuz, bituma ibikomoka kuri peteroli ku isi bitumbagira mu biciro, ku buryo hari naho ibiciro byarenze ku madolari 126 y'amadolari y'abanyamerika ku kagunguru nibura kamwe. Bibu bwa mbere byari bibayeho kuva mu 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Icyakora mu minsi 2 ishize byarahananutse, ni akagunguru kikomoka kuri peteroli bidatunganije kagera ku madolari 97, bigizwe muri ari n'amakuru y'uko Amerika yohereje Iran umushinga wo guhagarika iyi ntambara ikomeje kubera mu mazi mu kigobe cyangwa muri Hormuz. Dukomereze mu gihugu cy'u Burundi kandi aho isoko rya Kinama ryafashwe n'inkongi ikomeye y'umuriro. Kuwa 4 tariki ya 7 Gicurasi nibwo wari umunsi uteye ubwoba ku bacuruzi bo mu isoko rya Kinama riherereye muri zone ya Kinama, ni muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko ryibasiwe n'inkongi y'umuriro ikomeye. Abatanga buhamya bavuga ko inkongi y'umuriro yatangiye agana mu masaha y'isa 2:15 za mu gitondo, maze yibasira igice kinini cy'isoko, ariko by'umwihariko cyane igice kirimo ibicuruzwa byakumuriro harimo n'amavuta yo kwisiga. Serivisi zishinzwe kuzimya umuriro zarahagaza hageze zitinze. Nyuma yaho gato kugeza ku isaha y'isa 6 bari bakigerageza kuzimya umuriro. Bivuga ko amarira n'agahinda byagaragaraga mu maso y'ababuze ibyabo bayibonaga bikongoka bishya.
muri dukesha iwacu Burundi ivuga ko bamwe mu bacuruzi bagerageje kwishora mu muriro ngo barebe ko hari icyo barukora, ariko abashinzwe umutekano barababuza kubw'umutekano ubuzima bwabo. Guverineri w'intara ya Bujumbura ndetse n'umuyobozi wa komine Ntahangwa basuye aho hantu habereye iyi nkongi y'umuriro, barahasura kugira ngo basuzume ibyangiritse ndetse niba hari ubufasha bwatangwa harebwe ko ababukeneye babuhabwa hakiri kare. Dukomereze kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho haravugwa inkuru ya Lieutenant General ushinzwe gukorana n'u Rwanda wasabiwe gufungwa burundu n'ubushinjacyaha bw'iki gihugu. Ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabye urukiko rukuru kwemeza ko Lieutenant General Fremone Ilunge yakoranye n'uwo muri leta y'u Rwanda rukaboneraho kumukatira igifungo cya burundu. Lieutenant General wamenyekanye nka Tigre yahoze ayobora intara ya gisirikare cya gatatu cyatawe muri yombi muri Nzeri mu 2022, aho yashinjwaga kuvugana n'uwo muri leta y'u Rwanda kandi ngo hari n'ubutumwa yamwohereje kuri telefone ye muri Werurwe uwo mwaka buhamya ko bakoranaga. Telefone ya Lieutenant General yafatiriwe kuva gifatwa, urukiko rusaba ubushinjacyaha kwerekana ubwo butumwa burabubura, ariko hifashishwa abahanga bakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga CNC, ariko nabo barabubura. Ubushinjacyaha bukuru buyobowe na Lieutenant General Sierra Neru Kirikuriya bwabwiye urukiko ko nubwo ubwo butumwa butaboneka, ariko hari abatangabuhamya bemeza ko Lieutenant General yabworohererejwe n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Lieutenant General Kuriya yitabaje abatangabuhamya barimo Lieutenant General Constantin Ndima wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na General Major Sylvain Ekenge wabaye umuvugizi w'ingabo z'igihugu, ariko babwira urukiko kuretse ibyo babwiwe na General Major Peter Chirimwami wapfuye muri Mutarama 2025, ubwo butumwa batigeze babucasha iryera. Lieutenant General Ndima yavuze ko yabwiwe ko ubwo butumwa bwohererejwe Retired General James Kabarebe wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, ndetse General Major Ekenge wavuga ko yabwiwe ko bwohererejwe n'umujyanama we bwite wa General Retired James Kabarebe, bitera abacamanza urujijo. Nyuma yo kubura ikimenyetso na kimwe gikomeye, dosiye izingiyeho no kwifashisha abatangabuhamya banyuranye imvugo, abo wa 7 Gicurasi 2026 Lieutenant General Kuriya yazabye urukiko rukuru rwa gisirikare guhamya Lieutenant General icyaha cyo kugambanira igihugu kubera ubwo butumwa rukamukatira igifungo cya burundu. Lieutenant General Kuriya yasubiriyemo urukiko ko Lieutenant General yoherereje ubutumwa n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda, nawe habwohereza abajenali babiri mu ngabo za RDC atabimenyesheje ubuyobozi bukuru bw'igisirikare buri Kinshasa, kandi ngo yasabye abasirikare gukora ibinyuranije n'amategeko. Umwe mu banyamategeko ba Lieutenant General Maître Ngwa Pinshi Carlos yabwiye urukiko ko ibyaha ubushinjacyaha bushinja umukiriya we bidafite ishingiro kuko nta bimenyetso bifitiwe, kandi ko n'abatangabuhamya bifashishijwe batigeze babona ubutumwa buvuga keretse gukekeranya no kugendera ku mabwire. Maître Ngwambwisi yabajije agira ati ubwo butumwa buri hehe? Bavuga ko umwofisiye w'u Rwanda yohereje ubutumwa muri Werurwe 2022, ariko nta kimenyetso gifatika urukiko rwahawe. Abatangabuhamya abajenerali bavuga ko bumvise iby'ubwo butumwa ariko ntawo bibonye. Ayo n'amabwire n'ubuhamya budashingiye ku byo abantu biboneye kandi buravuguruzanya. Uyu munyamategeko kandi yagaragaje ko itegeko rigenga imanza nshinjabyaha ritemera ko umuntu asabirwa igihano kandi nta bimenyetso bigaragaza ko yakoze ibyaha, bityo ko umukiriya we akwiye kugirwa umwere agafungurwa nyuma y'imyaka hafi 4 ari muri gereza. Urukiko rwasubitse iburanisha rwanzura ko ababuranyi bazavuga amagambo ya nyuma tariki ya 12 Gicurasi 2026. Uwo munsi akaba aribwo hazamenyekana igihe umwanzuro uzasomerwa ku karubanda. Hanyuma tugana ku musozo kandi w'amakuru yaragezeho, by'umwihariko tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko umusirikare wa RDC yafatiwe mu mabandi yateye urugo rw'abapadiri. Polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yataye muri yombi amabandi 13 arimo umusirikare yateye urugo rw'abapadiri muri Paroisse Gatolika ya Saint Ophir Kinshasa mu ijoro ryo kwa 30 Mata rishyira kwa 2 Gicurasi 2026. Amabandi yinjiye muri urugo afite intwaro zirimo ibyuma, yangiza igipangu n'inzu abapadiri bararamo,
Arikepiskopi wa Kinshasa Cardinal Rambongo yagaragaje ko uburangare bwa leta ariko butumwa ubugizi bwa nabi bukomeza muri uyu mujyi wa Kinshasa. Kuwa 7 Gicurasi kandi nibwo polisi ya RDC yerekanye amabandi isobanura ko yafashe mu bihe bitandukanye nyuma y'igitero cyagabwe ku rugo rw'abapadiri kandi ko banafatanywe imbunda n'intwaro gakondo zirimo n'imihoro. Polisi iti mu bagizi ba nabi bafashwe harimo Caporal ukorera mu karere ka gisirikare ka 11 wari wigize nkaho cyaje gusura umuryango we ahubwo yaraje mujura kuri paruwasi ya ICC. Harimo kandi n'abasivili babiri bafite impuzankano ya polisi nibo basebya polisi bahungabanya umutekano muri Kimbaseke ndetse na Njiri. Umukwabo wo gufata aya mabandi kandi watangiye hashingiwe ku ibwirizwa ryatanzwe n'umuyobozi wa polisi muri Kinshasa Israel Kantuba Kulu nyuma yo gusura urugo rw'abapadiri tariki ya 2 Gicurasi 2026. Reka dusubire rero makuru yacu atambashimire cyane mwese twabanye, ariko mukande subscribe, mukore like, mutere share, mutere comment kandi dukomeze kuzamura umuryango mugari wa Yosua TV.